Ida nga ruten irugi nga iba sa papagayam, tilagip tinapalabas ni pagayam tayo nga Gina itilawag City. Sagudahin nga ti surat, Dear Manong Nemi, nagapanawan dagiti sa nga ili nga imatendar iti may ka 25 a birthday ko, Manong Nemi. Naipakni pa yan dagiti nasken nga maipakni dakda kami laengan kada lulu kinilula ti adda dito'y balay kunak kuma. Nga madapay lang ni Daniel nga nubyo nga iso ti kang runan nga naggastos kadagitiya pinagpaalak iti kasangay ko. Kadwana, no nakaadunat iminom kat di naman kaya tag-drive nga agawid sa Jacandon City. Iso nga, tinaramid ko, pinatibay ko ti kasinsin ko nga may sa karagitay kinasango na nga iminom kat itserrek binisiled ko. Kat naimas itan titurog ni Daniel nga da itisiled ko, Manong Nemi. Kadya ka mo, Manong Nemi, no makisiledak kini Daniel Wunusahan. Kanadapay sa bali nga pakariribuka. Manong Nemi, inasadganak ni Lolo. Hindi na po, imuna ni Lola mitisiled me. Alay, adhala man tirabi. Ikaw batin maturog, tagastak man. Lolo, kaslaan da problema manak. Apo. Awan Lolo? Amang madgayam. Mapay nga kasta tilangam. Kakaiso na nga talayang nga birthday mo nga da. Inyam amaw, kada kami nga nobyo nga ni Daniel. Nga isupit tinaggastos itinaangay nga parte. Iso nga rin itatimang panunutik Lolo. Ni Daniel. Uwin, kasta mo tan kini mama. Ni mamang mo. Agapot na saan da nga naka-attenda rin kasangay mo kasta ka de. Itilaing cellphone ti ng kablawan na kang ka. Kiniso ti nagamamuan da kini Daniel. Lolo, iso saya, rumay nga maawatam ti mamang mo, Gina. Alayumot nga ron ti rumblon nga ayanda kadag iti doa nga kakabsat mo. Ken ti stepfather mo. Ito, sadya mo nga may inati nakiasawaan na kalpasan nga nabalo ti inam. Lolo, saan nga ti di da i-attendar ti pampanunutek? No di ka ti maipapan kini Daniel. Agasla saan nga kayat ni mama? Saan nga kayat ni mama nga ni Daniel ti para kanyak? Ay, kasla saan nga kayat ni mamang mao? Ni Daniel para kang ka? Kasla laang. Kasta nga paiso Lolo. Kasla. Hindi ako mangarasaon. Diyan ka mo Lolo. Deda nga ron ti pakariribuan. Pakariribuka. Ay na, po. Baliwan yung token ni mamang mo, dagsarita. Kaya no mabalin, liklikam nga da mapasamak yung kini Daniel. Lolo, noon niya man ti mapasamak mi kini Daniel, kadawan ti pagdanagak, tapat check ni patpatignak, nga dinak tubaybayan. Kaya ni patpatig kumat unay-unay, nga nakasaganak, nga mangilaban da ito yung ayat ko, oraan niya't mapaspasamak. Ay, no mabalin la kumapok. Kaya nawan pa'y lati mapasamak ka na kayo. Baliwan yun to tagsarita kini mamang mo. Iso nga lahing ka maturugan, Gina po. Gumanatan ni Lulu ilyong nga inak maturugan Manong Nemi ngem. Nagpakuyog ak pelang anapan iti kusina kad nagtemblak iti kape. Kaya gabuta mo nga dupe lang digdi kayat kung maamuan ken kuhana. Kinid daw na Manong Nemi nga temblak met iti kape. Ta mapanakan no wakitain ni Lula no nakaturugan tagsublin tumet lang dagos. Kaya kasta nga rin tinapasamak Manong Nemi, nagsublimat lang ni Lolo idayan ko. Ay, Lolo, nakaturogan ni Lola? Nakaturogan ni Lola mga orya na nakanganga.
Ay, apo, ay. Ano nga minaya, ti pakaririmu kam. Ini amumlan ni Daniel kini mamang mo. Adan ti maod nga problema, China po. Lulo, idi ubing agpahin. Uyo-uyongan dak digiti padak ng ubing saan ka nung aday di papa. Papa Mario ti pudno nga amak. Pudno nga di? Ay, apo. Uri di una na ka talagang ado ti Marites. Ay, apo. Isus Maria usap ka, itaman pa lang amog da ita. Hindi na magmo kumaakin ni mamang mo. Di mo patpatsin di kitang ibagbagada? Kunamat idi ni mama. Lolo, ano nga min idi tinagbalin nga pakasalitaan ti bihag. Ti bihag kinayat ni mama. Da kayo ti amana. Iso nga patcheck nga amuyo ti istoryana. Hindi kita. Paglagi pa tinapalabas sa amot ti mapapankin ni mamang muno kasta. Mabaling ka ni Lolo. Ng istoryaan nyo. Noon niya ti pakasalitaan ti biyag kinayat ni mamang ko. Uwen manong nemi kabayatan ngagkapkape kami kini Lolo. Kinayat ko wanang kinindaw ko ken kuana. Nga, istoryahan na kaniyak noon niya ti pakasalitaan ti biyag kinayat ni mamang ko. Kaya bagbagada ngamin idi manong nemi nga saan nga ni Mario ti pudno nga amak. E din naraingak nga ama manong nemi. Ay nga po, may salaeng. Dedilaeng Papa Mario. Papa Mario? Dedilaeng Mario tiya. Nabayag idin nga mangar-arem kay ni Mamang Mau. Iyam sinunobyo ni Mamang Mau. Iso ni Carlos. Carlos? Carlos dinagan ni Papa? Ano na? Ano to ko lang? Carlos dinagan ti Papa ni Daniel Lulo. Kinamgadlay kaya. Iso dapat pagdandanaga ka Rod, makakulkulang ti panunod ko. Ibagbagada nga saan nga ni Papa Mario ti pudno nga amak. Sa ita, ibagayong nga imuno na nga boyfriend ni Mama ngagnaga ni ti Carlos. Oy, Carlos. Carlos tinagan ni Papa ni Daniel Lolo. Carlos Aguilar, nga taga-Kandun. Nga taga-Kandun City nga ni Daniel. Nga itadamagin ni Mama, no taga-ano, kano asinot naganak kini Daniel ket imbagak. Nga isumutin din ang rugyan na akasla, di na kayat ni Daniel. Ay, kayat mo nga sawan. Di kayat ayat idi ni Mamang mo, sakbay nga nakiasawa kini Maria, ket iso ti ama ni Daniel. Iso. Ay, susapo. Diyan ka mo manong name no, imbaga ni Lolo nga iso, bunag salsarudsod. Imangan sa kitinauneg manong name kat adada ngagtibayo ti barokong ko. Kasla adada matan nga mamatiak apudno tak parparik na kanya. Ada ka di palimad ti biyag ko abunga ti palimad ti biyag ni Mama iti napalabas. Kadaadan manong name nga jak pinalubusan ni Lulo nga pan maturugan. Kadinamag kuno api nga saan nga damama kadadya nga Carlos tinagkatuluyan. Lolo, istoryahan nyo ko ma. Susabo eh. Mapuyatan ta mga asin Lolo, itimplaan kayo pati kape. Ayabo. Amaw, kayat mi ni Mario, tanasing pet. Amumi unay. Agkakalugaran kami. Ininto ta ni Carlos, kat taga-anayaw. Henda magminga playboy usuna. Asal lang ni Mamang mo. Ti babae ti biyag na. Kahit anong na pasamak. Nalo ko yung arad ni Mama, Lolo. Wine! Biglang midlatay din nga ibaga ni Mamang mo nga umanugotan ani Mario ti pakiasawaan na. Bigla? Kasladan na nagkontraan da ni Carlos. Iso nga biglang imanugot. Kahit natulag ng dagos ti kasar. Insiglida nga nagkasarda. Wine!
Kalpasan na, bigla midlat nga di makilti tiyan ni mamang mo. Oh my God. Kalpasan ti 7 nga bulan, sipod nag-asawa, da mamang mo kini Mario, ket impas ngay na kan ni mamang mo, 7 laing nga bulan, lolo. Premature, ako na dan sa iti dayta. Ay, imbas ko mga siyam, ng 7. 9, 1, 7, 9. Ano nga 7, 9? Imbas nga siya, 7 ko na. 7-9. Slakan lamang ibagbagati numero ti wedding, lolo. Saan nga data? No premature ko na 7, imbas nga siyam. Isumit lagayam, lolo. Isumit lagayam nga ibagada nga saan nga ni Papa Mario tipod nga ama. Nasin no nga ron, no saan nga dahi di Maria. Kaya di sumit tinakiasawaan ni mamang mo. Ay naapok, di ka mamatpatay di dayta, ti magbagada iti Marites, idugma. Itapay kita dakilkan, balasan kan, kaya mabalimon ti makiasawa, isugin din ti panang patim nga saan nakakapudno nga putot di Mario. Ay sus Mario sa paya. Inahalak ti cellphone ko manong name dial ko ti number ni mama. Si Riing, ngimawan ti sungbat na. Wano agri-ring ko na kuma, ngimawan ti sungbat na. Mas siguro ti turog na. Inulit-ulit ko ngim kaskas di nga awan ti sumungbat. Ngim masapol na makasaritak ni mama. Sana nga nasken pa yung ipabigat ko. Penkek ka ni mama, noan niya ti pudno. Asino ti amak? Jesus, amangan no sa anak nga makatagpil wano. Sana makapagtagpil ni Daniel. Ore no saan ka magkasilid. Tano sa dinot pagturugak. Baka mapanak. Umay nagsarken kat kaidaan na. Ay na po. Kasla dumakdakkel ti problema ma. Apay kami na ya. Lolo, da kayo kini. Anda. Jesus, di mo pa mapagsusunod hindi magbagam. Po, katawaan na ka ni paring Hale, di ta laod ti tiyandaan no kastoy ka. Nimot lolo, yaramraman dati. Katuwain. Lolo, da kayo ti ama ni mama. Api nga tiyo, pinag-idino asino ti pudno nga amak. Samit idi ka nagbalik nga problema dahil ta. Gapot na kada mamaki ni papang mo idi Awa mati problema da. Malaksid agday di pa nagduwa-duwa ni Daddy Mario nga saan na nga anak nga putot. Anya ko mati ko ng mga penkek. Di ka lang mas dawen. Api nga dagos nga nagsikog ni mama. Ay di na po kay Morsos Mario sab nga talaga. Baka no sikog na idin ni mama. Sagbay nga kasawa da kay ni Papa Mario. Agor ka to umigo bakbambay ti kapek. Bimaaw mo tan. Di ka di mas daw no api nga bigla ngay manugot ni mama nga mayatan nga makiasawa kini Papa Mario. Ang mga mato masikog idin ni mama ngem samot kayat ni Carlos Aguilar ti mangikasar ken kuana ket pilit ang nakiasawan kini Mario. Tapno lang maalawon ti dayaw na. Jesus Mario Joseph nga talaga. Kasta nga ta. Ikit mo sa wan. Agkapsat kayo kini Daniel. Agkapsat kayo iti ama. Manong name adan sa ludsud. No, agkapsat kami kini Daniel iti ama manong name. Kahit ko mga makasarita ka talaga ni mama ngem talaga nga saan na matasugbatan. Dahil ko manen ti number manong name ni mama agring ngem kaskas di nga awan ti sungbat na. Adadan ti pa nagkabagabak manong name kadagsangit akpahin. Agsangsangit ako na nayapo kaya. Susapo. Anak ko mo di kasangit mo aya. Don't cry.
Aging English pa nga di na oras. Kakaiso na nga birthday mo. Sus, ada ko man nga na mas titurog na. Agi matatagtugad-tugad sang sangit nga problema. Lolo, tagasano nga min. Awawan ti ba nga kasangit mo. Anak lang nga roden. Saan kayo nga agkapsat kini Daniel? Oo, lolo, wen. Saan kami agkapsat iti ama kini Daniel? Saan kami agkapkapin malaksid nga gayan ayat kami. Ipatpatid ko na una isuna, lolo. Kat mamati akmet nga napudno met ipanagayat na kaniya. Kat saan kami agkapsat? Sa lolo? Saan? Ay iso nga ron. Awa nga ron na natin problema. Iso nga saan kang agsangin na kasta? Lolo, saan nga mabaling nagsina kami kini Daniel? Matayak na mapukaw ko iso na. Kinamo ka din akmat kayat nga mapukaw na. Kapat agpimpinatag kami tinapudno. Kantakas nga na kami nga mangilaban ti anay at may gati maudi nga angis mi. Alawan na pakwan mamati ak. Isong nga ron nga kunak nga saan kang agsangit. Saing ka maturugan, kat di rabiyo na yan. Insardeng kung tinagsangit manong nemi nga magkabakabak lata. Agkabakabalat ti kaungak. Ngaming karigatak ngayon wagsak. Tiya mangriribuk kaniyak. Imula kiti panunot ko nga awang pulos ti makalapid tayo na yat miki ni Daniel. Ket iti da ito nga rabi nga kasangay ko. Itid ko ti amin ko kenkuana. Uwain manong. Nakastreken ni Lolo iti selada kini Lula. Idi taglukat tiri daw ti selad ko. Nakaring ni Daniel. Sinabat ko isuna. Papanam, happy birthday wanin. Thank you. Sigapit tinang paala ka niya. Papanam, aperi mo kiti sled. Makachingelak nga rin. Ha? Kayam ti mapanit siyar at ibayan ka. Siyaklatan. Pasensya ka na. Nakadok ti minom. Imiyanak gaya man. It's okay, darling. No problem. Baka kaya't mo tagdigos o no. Agdigos ka tapos na mausawang ka. Sige. Agdigos ka. Okay. Umuna ka ni taman nyo iigang kanto sa jeti ka sa pulam. Tuwalya kinarwata. Okay? Oin ka dumano ni Tibanyo, Sinan. Umayag dumano ni Tabanyo. Okay, darling. Ha? Umuna ako ni Tabanyo, ha? Sumaruno ka, ha? Pasensyahan. Urayang ka sa diyon nagtibanyo, sweetheart. Manong nemi, simre kak iti salad ko tapno mga alak ti kasapulan ni Daniel ngagtigos. Ken kasapulan mi nga duwa. Jak makaturog nga no jak umuna ngagdigos manong nemi. Agur oray ni Daniel manong nemi. Kinamok ngagsagsagana mat ni paring Hil di talaw ti tiyandaan. Nuanyat mabasamak iti uneg ti banyo manong. Ngem, nagtugawak iti iking ti katre ketyak matlangin makapagkuti no ituloy ko ti mapan iti banyo. Kasan no? Kasan no? Agkapsat kami ti ama kini Daniel. Kanadan mapasamak ka na kami. Oh, Diyos ko, dakaila ko man ti makamo nga magiturong no anya ti rumbeng nga mapasamak. Sangan lat na nga maikat iti panunot ko iti posible akin agpaiso ti agparparik na kaniyak manong. Ngagkapsat kami ti ama kini Daniel. No saan ngagpaiso aping agparik na kaniyak. Ngami ti pusok iti kaunggak ket ipapilit na nga saan kami ngagkapkapinano. Ket no anyaman ti mapasamak kada kami ita ket okay laeng.
awan ti dakas na. Tas angkam nga rod nga kapkapin ano. Ano anyaman tinaikari ang mapasama kini tagundaway mayat kami manunos saan kini Daniel no iso at talagat na ikari ang mapasamak ket mapasamak la mapasamak. Kaya di ilukat ni Daniel tiri daw ti banyo manunemi ket iyawat kulaeng kuma ken kuwana ti tuwalya para ken kuwana. Ngem indraman na ti imak aginuyod ket pilit anak nga strek ag iti uneg ti banyo. Huwain manong. Tilaeng tuwalya ti awat kumanong. Ngaman at napasama. Inraman met ni Daniel manong nga ginuyod ti imak ket nakastrekak iti uneg ti banyo. Bigla na karinakep. Sana inrekep tiri daw. Sana inlak ket inarakop na. Oh, Gina darling. Oh, no, saan Daniel? Daniel, saan? I love you. I love you, darling. I love you so much. Kadanyaman ti mapasama ka data. Awan ti magdanagan na sang ka nga baybayan. Happy birthday. I love you. Ngam Daniel, saan ka di ba lang? Ada ka di ba lang problema? Adatan ti umno nga tawen. Agbatbadang adan trabaho ta. Iso nga awanin ti problema. Ni mama. Ano ko mati problema ka ni mamang mo? Dinakayat? Kaya iso dahi tati. Nadlaw ko itay nagsarita kami. Iti cellphone. Mapay, hindi ka di mamang mo. Ti ikasar ko. Daniel, please don't cry, sweetheart. Kakaiso na nga birthday mo. Happy birthday. Agselebrar ta. Di gusto nga tuwa. Mabit lang nga. Tas siya kundi manguksum iti arwatem. Siya. Dila ka siya ti nakauksum. Si babado ka. Hindi to ta nakauksum. No, Daniel. Daniel. Oh, Daniel. Parang sa akin ka, Gina. Parang sa akin ka, darling. Nagdibibig mo. Manong naimi inamalan na digiti lips ko sana ni nanam kalpasan na kat nariknak tinabara nga dakulap na nga mga mang taptapaya mang mas masahe kadigiti duwa nga mansanas iti barukong ko. Daniel agragsak ta nga duwa oh, Gina. Oh, Daniel. Ulit-ulitan ti panunot ko iti saan. Ngem ti pusok, tiriknak, ket ala, Daniel, ala. Kami di taawanin ti tapar ti bagik. Inarakop nak manin ni Daniel ket nagraip dagiti tabara nga barukong mi. Ket na ulit-ulit ti panaglanang dagiti bibing mi. Nakariknak tinisang-sangayan nga bara darang kasla sumsumgeden ti bagimi nga uri idi tadda kami nga duha kini Daniel iti batog tinakalukat nga shower. Ket kasla di mi kabailan nga sebseban ti gubilgil ayaben nga apoy apinarnoy mi. Apinarnuay ti rugso ti bagimi rugso ni ayat kada kami. Ayat anapud noonay ayat ngom umikis iti kaon kanmi nga nakasagana kami nga mangilaban nga uray no anyat mapaspasamang ilaban mi ken patay dayta nga ayat. I love you so much. Ket di kantok babawi, di kantok pulos babawi. Oh, Daniel, iba't patik kamat unay-unay Daniel. Ibilang ko nga dito yung kararagsakan nga kasangay ko. Isagot ko ken kati amin ko Daniel. Daniel, Gina. Ket napasamak ti saan kumapay lang rumbeng nga mapasamak. Tas ang kapay mat nga ro nga nagkasar manon na imi. Ngam sa anak to nagbabawi sa anak nga napilpilit. Nagugustuhan mi nga duwa kini Daniel tinapasamak iti uneg ti banyo. Dito'y manong nemi nga nakita tinalabag ang likido nga naitipon ti danum iti shower.
kalpasan nga napisang ti talon ti langit. Kalpasan nga naitayok kami ket tinukturok tumi ti langit. Ket kalpasan ti uneg ti banyo manong naimin tuloy mi ti uneg ti silad ko. Akas la di mi amo ti mabannog, akas la di mi apulos, di mi pulos amo ti mauma. Agas laawanan ti sumarno pa akong daway tapno makapagpapas kami. Daniel, Gina, tuloy natin dito sa kama na may mayat manin dito. Daniel, Gina. Nagpapas kami manunay aging nga di min napupuutan na kaim-imasan ti simken nga turog kada kami. Naladaw kami nga nakariing kini Daniel manunay iso. Analadaw kami nga namigat nga idi tamadamati pandangan mi imasdag ni Lolo kadintad na kanyak ti cellphone ko. Ay na, ring na ring itay. Ring itay pa ni mamang mo. Ti ito nga tawag. Mitay ko ang kita na idapmet manen. Nalubat Lolo. Paki-charge you man please, mabalin. No, sa dinot ng alaan nyo, isumutayan ti charger ko. I-charge you. Saan nga nakaon Ay, alawan. Hindi nga i-charge. Hindi pala rabi nga tawagam ni mamang mo. Nakaturog nga ta siguro, hindi rabi na. May tayo makariing ang kitakita ng adult miss school mo. Iso nga tinawagan na kan. Alakit agsalita ka ito kani mamang mo. Tapno maamuam no anyat kinapud no. Manong name pina-charge ko kini Lolo ti cellphone ko ket damdamagen na. Malapok madamag kuman. Agmalmanim kani pala dito ni Daniel. Kumano mabalin Lolo nga masapong agawid sa Jakanton. Tada nasisita nga ramidan na numalam iti pisina na. Ay, lakit kas tagayam. Ay, sayang. Mapangkam ko magbuburak ti ramakat. Ingkam ko maburakin di ramak ta, nabayakin nga dinaburak. Ay na, adula akin di ko mati maalang-alag daw. Jak man na mo kini paring hil di ta laod ti tiyandaan ti lawag no. Daw matramana ko mga ingkam burakin. Nakadayon ni Daniel manong name di malagip ko nga tinaka-charge nga cellphone ko. Kan malagip ko manin titimawad nga problema. Kani di mapahanak iti ayan cellphone ko tapno iyon ko ta siya kung timang tawag kini mama. Nalabsag da Lulo kini Lula iti hardin nagsasarita da kadin sarding da biit ti bagsasaritaan da iti makita dak nga lumabas. Ay na, basyang bakat. Sikamat. Inso, sus Maria Susep. Amin ti pudno agkapsat da Gina kini Daniel. Ako rin kakit adda dita. Ni Gina, mangmangignak. Kakit kapsut ko man. Nila Linda ti anak ta. Ti ina ni Gina. Ti makasungbat iti dayta. Ay sus Inso. Ti makaibaga, no anya ti talaga nga pudno. No sino talaga ti pudno nga ama ni Gina. Hangim anya ngamin ti panagkunam. Api nga biglalatan nga manugot idi ni Linda. Makiasawa ka na di Maria. Kit itilikudan nga kuna na ide nga ori no anyat mapaspasama kit awan ti mabaling nga mamagsina kadakwada kini Carlos. Nga dansa nagkontraan da ide. Dalinda kini Carlos. Kit anya kumati atap mo. Masigong idi ni Linda kasta. Posible Kano nagkontrada kini Carlos ta saan nga kayat ni Carlos nga mangikasar kini Linda ay tilikodan nga masikugan mga nukas ta. Katap mo maalangon ti dayo ni Linda iso nga manugot na magsawa kini Mario kasta. Ay naya Inso sika ba siyang sikat inuog mga marites. Lusi ka kumandya anak mo saan ka din nga kasta kumataramidam. Ay, Diyos mio, mga met no, agkabsat iti ama, dag iti doa, ilyong. Ilyong, inso ko na mitay. Nagdakasan, sus Maria sa paya. Ay, po, habang ngamin nga saan nga tawagan ni Gina, di anak mo, iti rabi
Nakaturog nga tana. Ang amok nga itay laeng kat tumawag-tawag ni Linda. Ang di mo't sumungbatin ni Gina tawag mo't kang kuha na ti cellphone. Masapol, ilyong nga makabagsarita na kita gina. Maamuam no anya ta kinapud no. Maamuan tayo ko na ma. Wait. Kasano nga rodan no agpaiso nga kapsat ti ama digiti do. Kat masapol nga agsina da. Ore ano adan na pasamag da idrabe Ano na kahit mo sabon? Ay na, basyang bakal. Siyak tinagbaling nga saksi, tinaramin da ini, rabi Nang ko iti o nagtiban niya, kan nalipatan da nga inrekaptirido ti silad ni Gina. Kaya't mo sa wan, itiban niya sa daing tuloy ti silad. Wan, kastamat nararamid ang tanawa. Sampung di magbakas na. Ay na, ay sus, andan na masama ka na kwanda. Kasano nga rodan no agkapsat dati ama. Kasano nga rodan na basyang. Agad kita ganito nga madama ti parang sa sarita da Lulu Ilyong kinilula basyang manunay. Minabayag mo't itayen nga nayon ko ti cellphone ko ket nagring nga dagos. Ket ni mama ti tawag sinong batak. Kaya dito'y manong naming imbaga na tipudno. When manong naming? Dito'y manong naming imbaga na. Ay, ala. Belated happy birthday latananak. Pasensya ka na. Mama, sino ka talaga tipudno nga ba? Bakit nakakamot buti kasta? Hindi ka di nga Carlos Aguilar? Nga ama ni Daniel, isuka di ti amak. Mama, mapagsasakop ko ti amin. Sigun ka dalulo kini Lula. Agay na it kawin ka ni Carlos Aguilar. Ngayon ti kayat dalulo kini Lula kat di Papa Mario. Ngayon ti mo kayat taningarod lat Carlos ti patpatig mo. Ngayon bigla ka nung manugot ka. Sakit na ipasngayak kalpasan ti 7 nga bulan. Premature ko na nilulong. Baka ada din adaki din tiyan mo. Hindi kasar kayo ko ni Papa Mario. Mamay bagayo ti pudno. Anak, agpeso. Carlos Aguilar ti amam. Diyos ko. Ti ama ni Daniel, iso matipod nung amak. Ikastahunay manunay iti sang sangit ko, jak kayat apat yan. Jak kayat nga nugot. Anak, abi nga diyo imbaga nga dagos iti rabi. Iti tawagan kayo. Iti niya mamok ka na kayo ni Daniel. Nga iti bagag ka na kayo nga Carlos Aguilar tinaganak ang kuha na. Abi nga diyo imbaga nga dagos. Inawanan ti tiyan sakpay. Kanapi ka sang ka timota, sumungsong bat idrabi kat awag nga tawag. Sakbay nga. Saan nga po na ita, mama? Agakangaw kay laeng. Saan nga ni Carlos Aguilar? Nga ama ni Daniel. Nga amak. Saan nga babaling nga kapsat kami ti amak ni Daniel? Saan? Gabatay di laeng rabi, mama. Gadadan na masama ka na kami. Gadadan na masama ka na kami, mama. Ibiso. Na? Siyag laing di makiibagakan ka. Ti laing ina, ti makaibagan no sino ti pudno nga. Ama ti anak ni Carlos Aguilar. Ket isu ti pudno nga amam, Gina. Manong name nakaad-ado nga saan nga pudno data. Nga ni Carlos Aguilar kit iso ti pudno nga amak. Nga isumit ti ama ni Daniel manong name. Nga may papilit metlatan ni mama nga ti pudno nga amak kat saan nga di Papa Mario no di kat ni Carlos Aguilar. Anong name sa anak arig na sa anak ka nakaturog kaya di nga rabi gagaman ng naimi nga di makariingak nagring ti cellphone ko kat ni Bet Daniel ti tumutawag manong naimi
Kinibagag kang kuha na ti pudno. Ti kinapudno. Nga ti ama na nga ni Daniel wano ni Carlos Aguilar kini so ti pudno nga amak. Saan nga pudno da ita, Gina? Kayat mo sawan, iso nga saan nga kayat ni mamang mo nga siyak nagbaling nga asawam, nagkapsat na ti ama? Oh my God! Diya ka mo nga nagkarelasyon gayam da papahakin ni mamang mo. Anasikugan ni papa ni mamang mo. Asa amet ng yung patungpal ni papa iso na. Iso nga pilit nga nakiasawa ti sa bali ni mamang mo. Yung mga nga nagsabat ti dalan ta. Api nga sikapit ti inayat ko, iti awan ka asping na. Api nga datapit ti naginayat iti kastoy. Apay, sa kalpasan na, iti rabikat. Oh, ano nga ro dahil daramidan ta Gina niya. Siya ka mo ti isungbat ko gamanong nemi kabot nagsangsangit. Nagubad ti saritahan mi nga awang pulos ti nagtungpalan na. May nagpinilit ni Lolo nga rimuari ti silad ko. Tamakisango ak kadakwada nga mangan ka ni Lula. Imbisam manong nemi ni Lolo. Ibasam ti mangan. Di napawak. Laglagi pa. Awan ti problema nga di masulbar. Idralag tayo ka na. Pero Diyos ti hamen. Lolo, saan nga ibababawi pa tinalpas nga napasama ka na kami kininan niya. Talaga nga saan nga may babawi pa. Ni Carlos Aguilar ti pudno nga amak. Pinanagnagan ni mama. Iso man nga iso. Ay, maanya ko matya mo. Baka matno ni Carlos Aguilar kat saan na nga pudno nga putot ni Daniel. Ha? Imposible. Ala, imposible. Posible. Imposible nga saan nga iso. Tiyama na. Posible apaw. Gabot na posible. Mat nga napasamak ti sa mga pudno nga ama. Day di Mario. Mawatim ti kayo ko kasawan. Yung kasano ko malulo. Ay, ngati amam. Baka no ito na ito nga gundaway. Kahit kinasarita mayat ni Daniel, na ginaganak kang kuwana ni Papa, kaya ni Mamang na, ti kinasarita na ida, kahit baka no, adamat palimad ti biyag ni Daniel. Nga ta? Lulo? Dahil ta ati ko dawat ti kinapo Diyos. Apo, nga sapay kumatasaan nga pudong agkapsat kayo kini Daniel iti ama. No, nag-asawa, da mamang mo kinday di Mario, kat saan nga sika, saan nakapudno nga putot di Mario. Kat baka nag-asawa met da papang ni Daniel, kini mamang na, nga saan nga pudno nga putot ni Carlos ni Daniel. Ang mga no damatin iti siko guna damatin ti tiyan ni ina ni Daniel. Lolo, sapay ko ma. Na minsan pa nga nagsarita kami kay ni mamay di cellphone kat nagpakpakawan manong nemi. Basol na, luapay nga din nakanoimpod nga dagos iti palimad ti biyag ko. Tano amok ko ma, ti pudno nga amak kat ni Carlos Aguilar kat sumet iti ama ni Daniel kat amok ko ma tinagsakbay. Kinimbilin ni mama manong nemi gubdan min relasyon mi kina Daniel no payadan napasamak mi. Kung kontakik ni Daniel ngem unattended cellphone na mas dawak. Taori di adakon ti siled ko nga jak makaturog no pay adala man terabi kadyak latta makontak ni Daniel. Aging gang iti kabigatan na riniingnak ni Lolo kadimbaga ng adakano da Daniel. Akadwa na di ginaganak ken kuana. Diyak magawitan tiriknak kahit nagsangitak ba nung nagsangitak nga nangarakop ka ni Daniel ang nagdakil ti problema ta. Awan ti rumbigay kasangit mo darling. Awan yung Daniel nagdakil ti problema ta kung nakmet itapay ta dan napasamak ta. Yung di ka kadimas daon no apay nga nagsubliak kahit kaduak amis mo dapapang mo kay ni mamang ko. Daniel? Dapat isuda nga mismo ti umay mangi paniknek ani Carlos Aguilar kat saan ko nga pudno nga ama. Ano kasano nga napasamak? Idi kasar ni Carlos Aguilar ni mamang ko. Adak idin iti tiyan ni mama. Asaan nga ni Carlos Aguilar ti pudno nga amak? Nakasta? Saan nagkapsat iti ama? Saan nagkapsat? Saan? Isong awan iti problema ta. Tawagam kid din ni mamang mo. Kaya ibagam ti pudno.
Kani bagam keng kuana, nga pagsasalitaan tayo ti kasarta. Tagasawatan darling, agasawatan. Namin pinsanan nga nalawawagan ti amin. Ngun adaman ng langab nga ulep iti batog mi manong nemi kat nawaknitanin. Kadimtengen ti baro anam nama barong agsapa. Nagalay sa kamngarod kini Daniel manong nemi kat ti agdama. Dito'y kami lawag nga nangipatakder ti bukod mi nga balay kini Daniel. Nga nayabay iti balay dalulo kini Lula nga daduan nga anak mi. Da Daniel Jr. kini Melanie. Awanan ti sapulin mi pa iti Diyos manong nemi. Takang kanayon mi, kadikan kanayon mi nga daw dawat keng kuana. Di apo Diyos nga sabi ko ma, tag na nayon. Ti panang tarabay na kada kami. Kat sabi ko ma, tawan ton ti dumdumting pa nga niyaman na dumting nga problema kada kami nang naruna kaniyak manong nemi. Nga asawa ni Daniel kat ina dagitiya duwa nga anak mi. Dito nga rod manong nemi ti pakabuklang ti lagip tinapalabas ko ajak tupulus malipatan iti oray kanuman. Kanagyaman naglaunay iti anus mo nga nangibasa kat sabi ko ma. Tadamat na ibatik nga adal liliwakan pagsarmihan ti biyag kadagiti padak na nakipaglakip tinapalabas. More power to your program manong and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Gina Itilawag City. Thank you Gina, iting ka pa nagsurat pa ng iburay iti pagkasalitaan at tibatan ti pagayam nyo ni manong nyo Nemi Ruiz. Magibat-batin tinebag nga oras kada kayami nga sa kapada. Babay na po.